Aj Samenka ima 4 sezone. Čak i pomislim. Božo? Serio? Ja. A ja jebo. Jo. Skup Pa u Interbloku je igrao. A ja? Samo res. Cesar. Što su zdaj vsi, tu trenerji, igralci, vsi. Kotonica si. Pa pričamo. Kdo je Hanna? Ne. Suda, ne? A Suda. Cesar. Jas. Uf. Okej. Ovo sam nije znao. Ja sam bio prej. Mislim da. Čak 8 nastopov, pa 4 je zabil v mlajših selekcijah. Pa sem sam Miki 10krat. Miki. To bi robil jaz. Ajde, čakaj. Žiga Repas. Sem rekel, kje ste imeli zvrde to meni. A letos? Ne. Ni Max, ne? A, Čuk. Čuk. Jaz sem vam podal. Belović. Pius. Prvić. Ođo. Maribor se likvidira. Mi smo igrali proti njim takrat, kaj je bilo. Ođo je igrao res? Proti nam, ja. Za Rangers. Max. V 7 ligah. Koga pište, nekaj. Ne, štejem Suda, sam ni.
Tete. Evo, ne dosta probam, ja. Fuf. Lan. Da, dvojke ni treba. Čakaj. Dobro sam malo dosta večer. Ni došlo. Aj ne, možeš še šaku. Joka. Jok. Kanjata bo treba verjetno nekaj bilo. Ne veš? Ja, malo. Janko. Res? Ne. Kak te ne vem, kaj je? Vem, da dobro peče. Ja, to veš. Božo. Ultra Božič. Daj to mora ponoviti. Jaz ti rekel, že četvrlo smo gor hodila. Sam tole bi vsi izgubili pred menim. Kdo? Miki mogoče. Z Mikijem mogoče, ampak vsali pa.